Ka inga malo ia te kātaki, i te ahu furumatahi o Februari o i te taufuri e whakamanatu whakamala mane iei ia te ulea whakawhenua. Ai ni lai ka kusia mai iei ia te whielue mafuri a talanoa ki te whalelau ai ni havelu. O fia mahino ai pē ki te uhinga o te ngau e te ulaki e te Akademia o Vea Muftuna. Pe e tō whakatahila ki ei, pe mo Perenatita papili o halangahu. Mori kei puripuri ki a koutou ne i takitaki a whea ia i te servisi o te ukoloa whakawhenua. Ko ia Perenatita e au whakaapa mo whakamalo atu ki si o mauri pēr mo te kātaki i te ahunei. I whoki maro kasua te mauri pēr mo te ulaki pē o te ungawe. I mo anai o hata palalau Perenatita ki te hoko mai o te ungawe o te whale e ina malui a te ulea whakawhenua. E au loto pē mua ke whakahaha mai ia te uhinga o te Akademi pēr mo te whoi pilo taki lewa o te whare aini e ina malu ifuki ata tu ulea whakawhenua. Iyo. Ko te ngāwe o te Akademi, ko te whakakoloa o te whakaua o te ukupu o te lea whakaupea, pēr tāwhitola i te temi ani kua ia i te u e haupe te mauri ki mua pēr mo ona kupusinga lea whao. Ko ia e ko te ngāwe la aia o te Akademi, pēr e na toe le kula i whoki ia te lea. Ka e o uhinga lewa pēr mo te pilotaki ai o te Akademi ne e vote i e whalefono i e tona whakatu ui suri o lua whehonga furumanima. Pēr ne e tukuanga lewa ki te servisi o te ukoroa whakawhenua. Te sikaraipi ai o uhinga pēr mo te Akademi ko tona uhinga. Ne e kamata whakasiusio ai lewa i a te pilotaki. Ko te pilotaki la, e taki e siori pilioko, pēr e kawai lewa pēr mo te kōwana, pe kohona whakafofonga, pelesta o te whono pe kohona whakafofonga, pēr mo te whono e iai mo te pelesta o te komision ako, mo te pelesta o te komision o te angai whenua, ukoloa whakawhenua, pēr mo te tokorua e kauwhono. Pea e iai lewa mo te upure anga hau a e toru, e iai te whakafofonga o hau a ia e toru, ko te minisipe o te ukoroa whakawhenua. Pea hau ai lewa ki te nofo ai o te servisi o te ako, visretora, whea ia pē mo pātere tameha e na whakafofonga ia te mission, o hinga pē mo te ako malalo. Pea e to e tāpiki whokeki ai mo te u tangata ilo ki te lea. Ko tisi masi u vea nei, pea mo pētelo te lei vai mai futuna. Ko te uhinga la aia o te pilotaki e whakatahi ange ko te toko hongo furu mawhitu. E whakamalo atu i a Perenatita. O hange pēko taku tuku atu i te kamatai, te ahu furumatahi o Februari o e whakamanatu whakamala mani e fuki a te ulea whakawhenua. E au fia ilo e pelewa i te lakanga nei Perenatita, pene e kua wheala ke iehe u wala ngā ue o te Akademi ki te whakamanatu fuki o te aho ai, i te utau kua hiri atu. Iyo, ko te Akademi e mahino lele pene e hoki hino i a tona whawhinetaki i te tau kua hiri, i te lua whehongo furumahiwa o hoki kamatai tana ngā ue. Ne hoki nā whiriwhiria i tana o Kristiano ngāwe, o whai mai lewa ki te tau ani ko o si, ne whai ai te whanolahi a te kau whai valea o te Pasifika, ne whai ki Iakaka, waha katoa, ko te whakamanatu ai o te ulea, o te tau lewa ani, e iai te konga e hoki vai mai e te whawhine pure mai te televisio mo te latio o uhinga ia pēr mo te tau ani. Kai te tau lua whehongo furumahiwa, ne e kua iai pē te ukonga, ne whakahoko mo whakatahi mo te uwhale ako, mo te kauwhai ako lea, whakauvea mo whakafutuna i futuna. I Marisio lua whehongo furumahiwa, ne e hoki whakamooni whakapule anga e fuki, kua iai te whale i nā malu i fuki a tatu ulea whakawhenua Perenatita, au fia ilo pelewa i te lakanga nei pe e koai nā tōu e ngā ue whakatahi pēr mo koutou ki te whau atamai pēr mo whakakoloa fuki e te ngā ue ai o atatu ulea whakawhenua. Iyo. Ko te e to'o i palokia, ko uvea nei ko tokorua mai mua, tokorua i hahake nei, tokorua hihifo.
pea ko futuna, ko te toko toru I alo, toko toru I singawe. Ko tona o hungala, ko te toko hongo furumālua. Ia nātou aia ngā ue ki te whau te lea. Pea ne e Filipe ia nātou e Siori, Plesta o te whanotaki, whea pe ki a Maria ai kua pule I te akademi, e nā hino I te ukristiano, pe ai ave moa ki te pilotaki, ke ina whakamooni, pe hoki whiala te urunga ue nātou aia kua hino ki te akademi. E whakamalo ati a Parenatita.